ati yo mwene ndi wa kawaida ula weba ya matinyani ula weba ya bandu betaho masinga ula weba kibwezi ni wisi neza byuluwa wa Ebola no wa muthemba wiba nundu ni kwatia silikali nele withia ina wala nyomusio wa kutabya mwithukisia kila charite kwithia kende kana undu wele mana mbeange yuluwa wawo Kizito yuluwa wawo no wa Ebola ni wawo origin ya wo ni vayande ya DRC Congo na ni wawo withe topoko ebinda yasa na ni kwate no mulikana wawo ebinda ya etina ni kwena wawo suo ingi na ni wawo withe tonya maitie enende ma DRC kwa ebinda yasa na oyino umbukie ingi na uyu no nyaike ingi nyande motoi ya Uganda bala kubikio yi andu bakubiko mimatiro ni thayo Uganda na koko ya Congo andu mbewa maana ele makati wa ni thayo si ko mbewa ngili umwe ikalivotiwa na yu uyu nde ya Kenya kwa oyiba yena kiko kilivoti to kwana na muvia wa uiti Minister Aden Duale PS wa uima wa mwene ndi Mary Modhoni na muvia wonde wa uiti ni mawetete kana baike kona kimwe na serikali ni yombanite nesa indi mwene ndi kwena na kwanda namba kumanyithwa nesa ila itwa kusomethwa akasomethwa ningona muvia wa uiti waidete kuosa etambia makathi isione kibathukanganya makasomethia enendi ulwa nondo enendi ni mate wevuya kwena na enendi ingo amethukisia mainena na wachumwa newie mainena kwisela SMS kwisela ukona simu meazia mo kwanza serikali yenda kuwetwa wa Ebola ba Kenya menda ikelaitwa importation mumia wa Congo maite ba Kenya yeweze Erastus nene natabia mundu Jeremia na muyati kidu chambe anything wona ekwiki wakwoko abantu bonda wona pe input ya US in a certain thing kiuti kino changu nikindo kikeloso na wito nikindo chale koso na wito munene na umundu yo kwangelekani mundu Erastus na kahani gau ati kwangelekanya yundu mekwasia make quarantine facilities bande itu ya Kenya within no time it will come to happen kwangelekanya Erastus umundu pakatanga waso siko itano sia wawa Ebola Kenya yu ekana na alameko ka yani you get there wawa ke wa Ebola no likile bande itu ya Kenya I will tell you as a fact ukweli wangai wona US mapping anda ke sito kokela bayile uwo kana bongo niwo nondo waethukisia US measemo maikwenda kiko ona kimwe pauko ndiyo ya America nimo kule mayokelai ni either US mo maikwenda siko sia Ebola enende alamo mandesu enende mazie ukutondo wewe mo Kenya mo ya mombe mo maikwenda enende aso maikina ndesu indi nimekwenda moke kuku yu nena akolile kole emwe wachuma na akolia muteti nena nake wa chama cha UDA na mukule why Kenya nikinde ya Kenya alafu niweze akakola Erastus ondo kanene tinondo kalikiti ni very wise mundu wale kwamba kwela wati pa yuto ya addressing ya wale wao katikati wa Kenya na US tambe kwela pesa ndio itatosieba number 1 pe business okay baby azala wiba undene and number 2 pe loyalty yebo yatakwikiye kwa yakatwonekana mundu utwamu twesila nzeno kana nokwetekela yu Kizito na ya mombe utuko ni kwa mkia omonde tuambe kwambia na iyo challenge cha madaraka kwa ya wajira President William Ruto ne kwa no kwikwati wa ndo nimekuona anotonyo nene yacho indi nana akinene akiye pie utuko ni kwa mkia omonde ainena na ISS ya Mauvosi ya Northeastern ni wenda ainene yake na akitetea muno atetea tambiesu ni wetha yachekana ndi ya Kenya na America methi tunonyanya kwa ebinda yasa miaka 13 to miaka miongo ina na ndi ni wonyanya usu Trump ni wa kulile ndi ya Kenya wesethia ni amatere chao kwesela takike ndo kecha kwa facility no kesese kecha kuya wono ma Ebola ma ya America alame kuyande ya Congo na president akitete Asia ni kindu kikitha na mutual benefit kwa enendi ma Kenya na ma America nundu chama Ebola etonya kwitha pa Kenya ndu unaweta kana si kuika tangazo ukatuka twena Ebola Ruto Asia kana enende ma Kenya asu matonyo kwatikana no wosu analamo kwatikana no wosu makatwa waba pau facility nesu kwese ni kindu kizio muno na Kenya mailokete kila ko wethukisia president Asia America na Kenya mende tunonyanya musio na no sio nyanya usu kaendea na yeye kuli yeye ndila ingi ila tuvakanite nasio
no si unyanya musiona US na US alafu tukolele twayokolwa alafu tuizyo katwekola ni yae le unano kalika elape issues makolyo ne maendeleo ndo yini kwa no ndo mwana kwangeleka nye mtu anoni nyengeka kina nondo nongoseiye iyo ono nango niye na kuna wikie kina haya na unengie ngili kumi sia kwa nondo na kuna unengia no nango niye na nondo na kwa nini na unengia mulau na kuwa mino ketha na wetie kunia jeba ikunia jeba so you only about to you actually ukweli au ni about to no say mundu kwitwa ithia mumbe wina Erastus pe kindu kimwe kithitwe kina concern munene muno kwakwa na ni kwatini kwa andu ingi yuluwa ila serikali kwenda kwika siendo pena ila ulamwe wa public participation kukonia mwenende ukethia mwenende ni watavu ake wati twinaki na tuketete nundu wake nundu sindu bingi ona quarantine yesu na gutwika na ikwakwa tuna miwita rumors it was not officially communicated officially ni serikali makasi netunenie na tuneni na serikali ya US na twethia twiki kina kwa Laikipia Airbase na kithia twendani kana kitethia kina ila sindukuwa ayelesia media kana isesi cia kwenga likosia Northeastern niso ile kwithia manenganie mwana wambe ukethia Kenya ni matabu makewati kindu kikanundu wa kina ukethia bena involvement ya mwene ndi ukethia no amanai ti kwete wau tukita kwete solution ya kana preventive measure ya in case bagwitwa ketha beno no tutwanie na andu meno wausu ni bamanikendi bakwikata Kenya motetheka so ndizika na nukuona be ubalukunga likoni ya serikali mondo ni makokonia mwene ndi mondo ni makonetie major decisions teisu ila sio mekiwa bande ya Kenya nitwithe tuna obungulusu ba Kenya ukesa ithia enende mayoko no siendo ni imwe meza iwa kindu ni kiki otondo abataki ucha kwa kalandini kau kinokyo u ku mitandao ni ja sambao ta rumors indikia sotu kana kindu chawo yutu nena be batakana kana mobisa ma kumande ya US meba Kenya wewetekano mabundi mogie monde disoma irango ni destination ni mandikete kana nini isese cia mauvo cia America nisi olivoti kana pe mobisa ma America meba Kenya nondo wa batosu mende no wa Laikipia Airbase kuya moseno ananyuki mabundi simiti izi ndizo nde maiti na kokoto ni wewe ko kila kindu kwakwa ko nikana enende kukonwa ndo gizito ethetwa akulia nikana enende maitho mayikonwa siendo ni bingi ta hivi na iyo wetha ni musie ise na ni kwate ni mwanene akiulwa maandamano alama to yokuya musino na nondo wa kiko kiu enende ni meokaya ni meoteta meaze hivi twihakonwa ithi ta enende maba na nyuki pala bekuka kwa quarantine isu kana kalandini kau ithi ko twatabwa na ithi ko tukwenda so yumwe enende twele that prevent yeki serikali ya si yeki cha enende kutoisa maandamano kwa kila gizito kwetakana mailo itha mambia ukambe makamone mwisi pe deal iliona pe kindu twenda okuna na ni ya US na kiliona no sio ego yete singa no osio wacho ni 1 2 3 uno present whether yelesia ukesa ithia mwenende ni wamana ithia mumbe wese ithia ni wamana kuya kwenu wese ithia mwenende wa chemole ni wamana yo kiki kwa chakwa nige so ila twaeka twatabwe sindu imwe ni muno ateti na ni wisi Kenya kina kindu ige kia siasa of course wethukisia ateti ma opposition mangale kwa ya ulei igendo makikoneto akikona na yu pe mena ateimo twikamba buthie mena ateimo so ateimo mewa kila mata bwenemo etha mheshimiwa Gachagua ni wa matabia kendo kithuku etha serikali ni yemwe ne kuokitana na malaria ya mwana kuokitana na ziko siasa kwa makukitana ni 1 2 3 ni kweza kuokitana na Ebola so ila enende matabwa ni ateti sindu mumeosa maiki kiu na yu serikali weza ile yena pinda muno kwisa ku convince mwene ndi kana kindu ki nikisio ko serikali ne baloketo ngalekoni akukonya mwene ndi ndinwa maundu mabata yutakitu nene and we see you ile mbene Rastas ikindi cyo kindu kila nyene thitu na thina muno wacho nondu kwangelekanyo andu asuma kuyangalikosia na nyuki town makwete kwandamana nondu akwithia ne me interact yana chao na andu ala metha abo airbase nime interact yana mo kilevenda na baina ila proper communication yae
wao ne jogu ngitula mote katibu la ungamie mondo makonetie public health ba Mary Muthoni nundu wakwithia ni mwana wake wambe kukila na ona badhali akatinda endete kisese kimwe mpaka kisese kingi ataviti ando yulu achao yulu wo Ebola ende ila kwethwa kwenda nzanzo nona ethikuwa ataviti ando siana umisi ana sikata itono nzanzo I'm telling you nundu wakwithia pena mondo mengi munovyo mu Kenya utesi wo anu isi yubeso ligela ito speculation anu mambie kwasi wo na ndwetha awinlio na bethe awabelie nundu wakwithia mwene ndina na asome na tikila mundu on the Kenya utonza kuthindini wa mitandao akasoma akamana wa Ebola with Williams nizi kizito ebe kaondwa nena na nireka tungetina mundu Erastus dizira no ligena ibinda kwa ya COVID. Yes, actually COVID ila yatangazwe ita pandemic ila yatangazwe ita pandemic within ona mazayo 12 mayama dhelu kila kisese China kimanithia isese China imanithia ukethia after every 5 minutes kana itina waibinda kube peke manithia cha uwau wa corona ni uwau mona na uwau uto na walewa kwa 1 2 3 things you either moment is when awisha corona. Yes, ningulikana twekala TV ne kana radio ne twetele motaikagwe. Yes, okay atutanga atavye kindu so ndisi serikali yetele tulivoti kiko cha Ebola ni kenda moke meke owi igulo yina aje kulya kizito so I think maile kwambia tene makamba kwa lati mwene nthi makamotavyo wono itha wili nona etukite matambia manatu ekithia winalika na in case ukalika waile ikona nona na ithi serikali yetu yombanetie kusubia mathayo maya alafu ni zira stazi kwangelekanyo pe mundu no kwatwa ni wawo na ndana ukwata kuma kwa infection kwa mundu noize me itwe react ya different undu wale kwithia kwangelekanyo mundu wa wayo fulani na probably nze ilando inge mona hata sio mundu wale kwika ikandaka kwatwa wawo su ukethia probably wenda excellence yesu no probably nzia ya reaction ya mwe wake kana mumbele wa mundu na pe mundu utono kwatwa ni wa Ebola ena kuma kuthuni ona kundu utane sokoma na mundu o chama wako ule na otisho katoikula nyati yena o serikali kwesila mobea wa uima wa mwe ni chao kila jende ko put in place nega na at least ona undu kila nengwa ba aka memeni anasi ya TV nengwa maona nyama tona ida maile A B C D na ninaona kana nengwa chagwe bala niendete kendo nitakile kiba nina utoni wako tambo kasibitalo leo bakube na kwa wabala ni ukethia pe bando ndo na kwithia ndena isolation yani ukethia nina kwata some proper treatment na kwata mundu ukuelewa kila na pia ndina kwatia andu alange kune kwatia twinena otheine kana serikali kwisa mubyane wa wit ne balukira nondo wa methukisya ona siesa Aden Bare Duale no kwaze kana ne twiyombaneti kuyombaneti ata that is a question nondo you kwasia ne twigete surveillance kana ila surveillance to loss ya isia and then wa ila sitwa gateway sia bande ya Kenya itajkia it is not enough. It is not enough. Tiwiano twelite kwithia twina wananyumusio wa serikali kasi ati ndini wa Malaba border nondo cases mbingi siume ngaliko ya Uganda na DRC Congo. Twikite unano na bethe bena measures zoi kuoneka nikini kindu kibo kikwete kwikata ikikwete kwika and then JKA tuka kikithia andu ala makuka bena facility kana bena kina kichele kwikata akwikiwa kwikithia mundu lo kulika ni wathimwa na kosiswa undu mundu asumele kwika nundu yu ndini wa nenethukisie wa chuma ndini we kumbia siasa mukinena na mheshimiwa Manzo na tongo yalangi munena mo negwa quote kana wa umete kwangaliko ya Kongo nundu wa andu kuya namosi ya kitheka na anasia malai namosi ya kithekani na yo WHO isuni World Health Organization na mo maite kana wa mostly ukwata andu nundu wakuya namosi ya kithekani bubu to akwya kithekani kana fruit bats na human primates sindo sia muthembo sila siku ya kithekani ugole bone kwithia
ko kamba ne no twisa sindu sia kithekani ai ne bono okete yu tiwo ngwe sindu izu sio so ti lazima cases izu ya Ebola iko ma Congo iko ka Kenya ndizo kuti mina weta nazi ai pe mundu to no kwatwa ni wo wa makudhune ukethia mundu uzu kwati wano wo uzu na ku makuwe ni ayethia na kudhune na kunundwa na ye probably kapalo ko kana yes so so anafu to ikola nyati mundu Erastus na Kizito ivinda COVID panai away ila we si wona si ko siamo wona probably maona nyama mudhembo kana we mundu na nitaki kwenda kubithwa there is a way una communicate ya okethia with no time response ya metuke ne yonswa na mundu usia thani bando flani ni woka egata ni woka oswa kana ni watu wa bando flani na ethia na evindo isio na wethia era ni wo chago ni wa limit wane sana ni wa treat wane sa wo kathela so fa kwangeleka mundu Erastus yukazi ai wendo mana muno yolo wa Ebola no yuma loka ba yo asiweli kaba masakutani kana wende ke Twitter kana wende to wote kana makindo oyaze wamba isila masibitale maito maba uwo nenge CS no ngabe masibitale maito CS umuntu yokwangela kanya matakitale mbe matakitale ala meba masibitale ne maito moene ne mesi Ebola ni chawo tita mesi nukona onoka makulia uka makulia aingimo mayese medics ukwangeleka nyoka kwatwa ni signs and symptoms yake ni jambo thembo no ithio jele senda kitali ni uenda kitali yakwe wa mwaba titatwe kwenda Kenyatta hospital kwa songa na mbe alafu itu hili kanate mundu Erastus ona kuikia surveillance ukweli ni kwa na we live in Kenya and we know Kenya pe mundu yokwangeleka nyowa mania DRC ne kopio na we au DRC asioke kunda kabingiwe ko azemba na azembe lonze yani siba u abikomusi nzia ni oziba inono twe na Kenya miaka la Congo of course na kwanza yo sia bahati bao uwe alika na ni dhaumie ko infection na we ailema na hivi kama zinondo mundu they try fan no I mean probably ni adapt na ku ya probably environment na a bit harder than your place I mu infect mweba yo tu na ni why osango andi mwaito na nganya tuende te wote hospitali serikali nene nineki yeketuo wote serikali nene nineki yeketuo kimwe pa Masako town kana ba hospitali ni munene twenda bantu tutono thithio ndhe tukatulia buchu mwata ilita to ethape ne tuke kwa mitiani yawe tuke kwa proper examination na to itondo ba ilita pena okay pena munene yes they know so wa Ebola twamba koti labo netukwithia twine na yulu wa wonondo ni reaction bingi kwithia siumwa itina wa president anenie yulu wa serikali ya US niyo yekiata niyo ya approach Kenya nikana manena nisie kana meke ngwatanio ya kutethia nisia kukitana na wau wa Ebola ni mwendo wa saa ile na ndatika miongo itatu nenda nikana tulikenthini wa maundu makonetie uteti na twendana na yulu wa maundu uteti na utongoi na Erastus wachumwane tuonie ngaliko ya ODM ila ithia wa itwa Linda Mwananchi yoka kuma sako na kwethwa na maundu mengi yala megikie na tuona ma company etwe ni andu ma chama cha Wiper Patriotic Front amwene twamonie mevo na politically what does it mean wethukisia atongoi muno ma chama cha Wiper nondo isinayo kulela tunakola nali ya muno yolwa onyanya kati wa Linda Mwananchi na chama cha Wiper sisi atongela melinda Mwananchi matongwe wono James Agri Orengo niwe mo mweta de facto party leader wa ODM asaniwe party leader ula legitimate kwa nake sisi ya SG mundu Edwin Sifuna sisi ya Babu Owino sisi andwasu onanola mayene wopia na mutotia Raila Odinga mutongo wa chama kiu aya sisi o connect dots na mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na onyanya wake na Raila Odinga ona wa methukise mundu Sifuna na Orengo ila mana iba Masako ni mana weta sanzo makase kana Kalonzo Musyoka tuna baba kwa evinda yasa na ni monyanya wauo baka Sifuna akase ninye ni na register ya nyanya ma mututi ya Raila Odinga na Kalonzo Musyoka namba ya Mokamba ni number 1 ku wazo sisi ndo ya Mokamba na mututi ya Raila Odinga kwa ebinda izu ya miaka 15 ithi twelumeilwe muno nicho kitumi atongwe amwe ma Wiper una amoni ndeni wajathikeu na watro sisia pauitina manaenda atongwe ta eli
muyumbe wa Mavoko na muyumbe wa Kaiti nimo methetwo maithiuka ino azie ya Masako tunaina National Organizing Secretary wa chama cha Wiper ula ni muyumbe wa Kathiani Mheshimiwa Robert Mbui anaibo, Mheshimiwa Mule mwana Mule wa Matungulu anaibo, Mheshimiwa Senator wa county ya Makwene Dani Kitonga Maanzo anaibo, Mheshimiwa Joyce Kamene Kasembe anaibo. Kuwe watu to sisia politically kiona nia kana tusongete na mbere nondo siasa muthenyomo wa siasa munene muno maundu maingi mekika apyo so twende tambe niona kana atongo ya malinda mwananchi na United Opposition muno chama cha Wiper ni matonyo zaidi ya men wa coalition kana ngwatanio imwe na bebe amwe mekwase kana Wiper etete kweli Fiambo mekwase kana atongo malinda mwananchi pe undu mata fokomana mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua nayo Wiper ni kuthukomana na DCP na siama ila ingende wa United oimemeta United Alternative Government nayo ngalekwe no engi Wiper ni kuthukomana linda mwananchi so Wiper yengalekwe na yengalekwe so matungiania bina ni matonyo zaidi ya kwiyithila nthini wa ngwatanio imwe na ende likana kithito cho onde linda mwananchi na United Opposition meacha one town nice meenda kukuthwa president mwaka usu twendete nthini wa Sakwani Kizito time back twauma kwa NASA twokie kwa Azimio la Umoja Kalonzo itoevo kana ndaivo aivo Martha Karua maivo na kila mwana chama chake nirethu kiisesifu na inena radio ni mwe ya Kikuyu ayasia is very passionate kuthukumana ndongo ila singale kweno ya ulei nono ne wese at the end of the day umoja ni nguvu but nye problem ya kwa yoko likila one mundu Erastus ukekala ndi strategically maundu ni ma siasa uwe ulitua Sifuna uwe ulitua Kalonzo na uwe ulitua mundu Gachagua ngale kweno all of them are eligible to vie for different seats mena bina walk mena kila umwe enando nundu mundu Gachagua ni kwa sienda uzumbe anitu wite severally I declare aya Kalonzo witu nake twenda like kindoni okay na ngale kweno ngisifuna toyesi nake enda kima understand tuikumwelewa in terms of nationally yungale kweno ngi ta mwenende nundu idio pia ona kwithi atuyene na tuyako ni makura ukweli ni kana ukuthengania kwa linda na mwananchi na chama cha Wiper ni kutona kuete a very big unity ngwatanio ethia nayo ingwatanio ndi ya no seleke useleke wai tikita kwibitha nandu anundu menandu twilika pa kwa Wiper nikana tukwatenzia nzio yo liko kamba you understand no at the end of the day no isokobika bandu disikana no kesi ya jokona no isobika bandu wone chenda kwikalata keke kwenda kukosobya kachama kange kaile Azimio la Umoja actually ni walewa no buwakita yu kwenda aoselela oka Azimio 2022 yes paimondo tese Azimio na ndi after kula sia 2022 kwa thiundu kwa ndie Azimio ya mbothe and kidogo etina wake kocha ula wa party leader mutongo wa ingwatanio akwa Azimio it was Azimio la Umoja one Kenya coalition party it was our party kindu nikiu chama chungita ba ukindu na chai party leader waitwa Raila Amolo Odinga baba ni baba atutia nibokie pamboko there one day but twende mwene kivila wa the council ilanza manene ya Azimio ni president uthiomu ya Uhuru Kenyatta oka convene a meeting na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mutungi wa chama cha Wiper asa kwa kwetha party leader you osa mwanya ula wa watu ni mototia Raila Odinga kiki kuone thiata ni kana ngwatanio ya Azimio ni yambie kusyuchwa nondo bauti na ndo maasi hanita yakwiye kungwatanio ya Azimio atongo ya mamwe no ngwatanio ya Azimio yebo yakwa yevayo na yena party leader na kilengeze nekeu Secretary General wa Azimio ebindesu ai Junet Mohamed oyini mutongo wa alani nimbungeni nene Junet abetangwa beki wa Carol Omondi kike kuone thiata Azimio ni yende wikata ni yende no tha yochwa na yu kicha linda mwananchi
diga na Linda Mwananchi ne faction imwe ya ODM, of course, na ODM ya main one of the main parties actually ya main party no then wa Azimio no ya kwati ya yumbe inge magavana inge then wangwata ni wecho ya Azimio na Wiper nayo yaiba wabundene ko ni matonya Azimio yo anone matonya kuka akokela Azimio ni izima kabendo ezietwa na nilikana Uhuru Kenyatta ni still active in politics no muona inena kelebi ne yumilia inena na ende serikali weza hivi anikola la kwa muno disikana woni mundu Kizito meeting ya ODM na kuja Western no ni meeting is no ni chatheki ile na Kisumu kinaina very big kinaina very big impact you mengale kwesu to ngale kwenu nge ya Linda Mwananchi na Wiper uko baite nene ya Linda Mwananchi na Wiper nemo already tuambie kuona margin dots ugonekana with time with time you kumana na kila twithita tuyona na nizo mundu yokwangelekanyo kwete chama kingi either very hard lakini kwazia twetunge lazima niwezi number 1 peke ndo kimetwa kwamba kwele wanatuima na taene then natako ni makula at the end of the day as on a mena numbers hii pia nimeosiki kindu kitwa sympathy ya baba nimeenda tume ya baba pia ndio wa matrix you know so umuntu okwasi ai kindu kicho nthe cha Linda Mwananchi na Wiper ni twakitungia ni aba mwena twamu atungamia mubisi na deputy wake nganya kana tungamia nganya deputy wake ngania na nikana kindu kikithia kikimwe tunaazimia kuwa na umoja azimio la umoja na wewe ukisia ndeno aralesu ya Masako Karoli Omonde nuna nena mono yulo Azimio ndo no SG akatinia no secretary general akamitinia yulo Azimio ku undo ethe amombe okuweta nikana tibaza mono na kwisa kuona bayoka ingi maketungiania na ama Linda Mwananchi maye ya Kenya hii ni mwezi ni ODM ila yatiwe ni baba thini wa Azimio na by the way ni wewe ya Azimio wawe takuna alilikana na alilikana something ando mata siasia nini zino noni mbize isu na probably manai Masako kuona what was the color of the event what was the color of the event na wasisi na logo ya chama ya Azimio blue na we joined dots ya Azimio was streaming live you understand peke ndo kibando na weza kuwa ne believe ya Erastus umuntu oyu presence ya kundino akilungu cha salucho mondo is because peke ndo we see lo asiasa kitesi kiene mondongi you understand so umuntu oyu kuona mondo ta Omondi kikaloni cha Linda Mwananchi ni kukuonia bado Azimio iko kitu iko na kitu iko ndani niweze yuki ki record na ki mabukuyu Azimio hivyo nundo ndiaisa kubunza na kwithwa ina andumanga likosia nundo ina andumanga likosia ina anduma ODM ina anduma Wiper ina anduma siamilingi ita umandeni wangwata ni chama cha madhakarua ni chaumie na akebendo wa kwanza akebendo akita na Kenya oile PLP ko ni mondo manaka ti wa ndola mele kwithia mendenda kusiswa na twelo masisa natoka mona kwa bakubi monopio when it comes to mondo makonetie ngaliko ya Azimio Linda Mwananchi na chama cha Wiper lakini yune ndani kana tusenzengea na nena yulo mondo makonetie United Opposition kiama kweta United Alternative Government matongowe ni of course with not particular order mondo Wiper leader Kalonzo Musyoka Rigiji wa chama cha DCP na Wamalwa na kati walange mende ni wangwata ni Yesu yupe na ile kwani ya Gachagua ikotini na ikwani ikotini bayi mundu wese outcome yayo utuni Monday ino twendete na bayi mundu wese kubikia ni jango la kipo na nijo okuwa Erastus ayasia chama cha Wiper ngitona kwithia chobeti ngaliko ile in case nonde yune ndani kana auto the sipo nonde nezenu thito interact na siasa na kathengianya na mo kathengianya na mo na nwe gaona ilange wasio manena maikite ngwati eto mundu ekileko twaumala vingine na wa maikiaboga ndisi in case wakatwika kana Rigiji no niwe weno kungama
akaba you koti ikoka Monday you ningi tukwenda ku preempt kila koti ikanena muthenyosu tukira uneno briefly nondo amondo makwanetie maundu moteti yuba katwikana kana impeachiwe pata atumite procedure la elite imaanisha ni eligible maybe kwangelekanyo ukwite kibela cha president kana any other seat ilo kwenda kwitetiwa kwangelekanyo no ruthesya no ndiseme ya yesu ndire aile yuba katwikana no kwa na batona kwithi andena mwani konthini wa ngwata niyo cia United Alternative Government yu nethukisye otondo wasya atumia acio tukomana atoka nena cia kisebeni na ite cia kisebeni yu nethukisya amwe matongoi ngalekoni isu or senior people in the Wiper Party chama cha Wiper wandu anene nimekwasekana oyu mbai ya mwikoyo ni twite sanzu ne kasya mo this round momemba kwamba kwathuka baute mambe usukuma mundu ungi mayenda kwitikebela ki cha yolo cha president na nethukisya mo measya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wase kikundini ki Kalonzo ni was the senior most leader true nondo wase experience ila Mheshimiwa Kalonzo I think over miaka miongwena ya kisiasa ena utuika wa both siasa na maundu ma diplomasia maundu wasi wa sisia nesa katika ndo wasi onde Mheshimiwa Kalonzo ena experience tose Mheshimiwa Gachagua ni sawa Mheshimiwa Gachagua ena atei monoma kuma bake imane na Kenya alange basi experience ya Gachagua siasa ne Gachagua siasa ni one time MP kino chambe asogo okuya mathira once time omwe na wakati ka deputy president 2022 as a miaka eliu so kuyala mekwasekana kibila cha president nikikwenda mundu wena utuika webinda yasa kisiasa na mundu ukwelewa maundu munango Gachagua aingi yundu kizito kweta baetina wa Mike nimekwasekana Gachagua ni kingmaker wa 2027 aloko olota nibo pakenda pe usumbi nawe mwenene wawetie kiu ini pe kindu kitha ukawani ana siasa nikenda mutiwe muinena niwe nono tu onena yu nikenda tu kwate kindu cha onena kwate topic twino ani akili nisi siasa sitha munwani wa akili tuke batu no ani akili tukulani mbona Gachagua naisye no kwitikebela na Gachagua ilo na London no naisye kana emanda running mate na Methu mbona Methu no naisye kana kula milioni 5 sienda kwa kula so nikaenda yitu kwati onena namo atongo yale metha amesi kila maendesi nimekala nthi maka kisola no siasa sithana strategy bingi of course you isu yitha imwe kati wa strategy na wethugeze atongo anthe ni wasiathi kivathukanyo nimekwasekana kila mutongo ambe kuyaka ake chama chake ni chama cha Wiper Kalonzo enda wake Wiper ase no kweti osumbe DCP ase no kweti osumbe DAP Kenya no kweti osumbe Jubilee Matiang'i no kweti osumbe nikenda wese ithia ni mwamba ku confuse your enemies maikwenda kumilia card yo kwetene kicha Gachagua twetele Monday wa kwambiriria tumane we Gachagua nguthulo kwanzela ya ilete kana miyo yenda yatewa huyu tuketha tonyonena munango yolwa one wa ngwatanio ino itina wa kwambiriria twamba na we Gachagua one wake wili ata nondu we Gachagua mwene no nenete na oko kamba no nena asanzo kata bya kamba nitungama na mwana wenyu Mheshimiwa Kalonzo ni waongamie na kwa ila no mawangwa kumwangwa ni ba impeachment ti kumwangwa chawe ni weta ba impeachment nondo chama cha Wiper ne chaongamia na Gachagua both National Assembly and the Senate so kesi yesu ya United Opposition wethukisya atongo ya ingi meaze this time round Kalonzo no flag bearer wa United Opposition though no kunena kina mbo twesila ku igesa ko twa ni kana na isye kana Kalonzo no flag bearer wa United Opposition but the leaders ni manene tena makazi ya sanzo kana Kalonzo niwe flag bearer cha muthia atongo ya mama Wiper senior leaders amwe mazi ane mama ikala ku maikone na niki mini tope tukithwa
kula siwe yawa senator account ya Makwene ndi quote direct no wetake ayache kanetha maikone na ni wisinesa na nikirima minute kunena na nondo niwe sine wakili wakashakwa akaje nunena na kashakwa na personal level akanena na yakoyo ama ana ametuma baki imani na mimi ro wetakana Kalonzo Musyoka niwe mokwata mbao okay. Haya, naende mwithukisia na musiasi wa Mutongoi twende na kunenanya yulo wa mondoma uteti na Utongoi mondo ala mende na kukitika nthini wa vanthi itu ya Kenya na tunane na yulo wa mondoma konetie opposition na tuenda kunena yulo wa kindu kimwe kibu yata kinonle kana tuminukilie na ni unenanya yulo wa mathoa ma mauta nunonie iyo lakini tutamito likanthini wa mathoa ma mauta by the way mundu kwitwa Erastus nthini wa Daily Nation muthenyani wa mundi nona mandikite kana ni kwambie kwithwa kwina mwaniko ingi nthini wa ODM ila ingaliko ya Oburu Oginga ndio utweka na atakwina kindu kende na kuchemuka kana kutheuka katikati wa mundu kwitwa Junet Mohamed na Utongoi wa Oburu Oginga ndisi kwa briefly no kato you can comment something about that. Yes actually ragene ni ana Betty Sasha nthini wa ukunikili wa mathangu kiokoni cha Umuthi Mutongoi TV ni kana namu ya kana kwa kithomo cha Kisungu kana ODM will never be the same again kuma ila mututia Raila Odinga watiwe thayo Mutongo wa chama kiu ODM no ya pali kile thina na yuto unena you can be there in the ground although governor wa county ya Homa Bay mwene kivilo wa chama cha ODM Gladys Wanga no na neni yasia ithi twigwenda kwetwa Linda ground so you can be ni ya Linda ground ila yena mwene power mundu yo Oburu Oginga ulona ize nake kana akateteke vela chake cha senator kuyaga undini ya Siaya pena thina nundu wasisyo ula momwita SG wo Catherine Omanyo ula niwe deputy wa Sifuna but Linda ground meacho usino SG wo ende koti ni waize kana bado Sifuna no wecha mwandiki munene wa chama cha ODM no kukulwa yulo wa mwaniko nondo wetekana kana Junet Mohamed ndethi twayoneka muno nthini wa maundu ma Linda ground niwo bokula nikopena mwaniko asiaje maundu me sawa but ilo kesa yu ateti mayase maundu me sawa but on the maimini the other way round ku ODM pedena na the no sindi kuona withera metoke iwe mugamba ndapitazia aizie itho ikabuthuka ya mbea wikata kumia nezo zozo tawatenda itho ikabuthuka ya mbea yao zisiba ko zisiba yes ila ina masombi number 1 wakazisya nesa na metho maki siasa no mane option bani ile nizing bado ODM yangalikwe yangalikwe ya Musumbe kwa broad based Pumavezi eve kadi kuthokwa and number 2 pea mwakati wa mevaya mekwenda ukila nilya moge ngaliko jiba ngalikweno nono number 1 pate leader wangalikwe ayu mundu yo Oburu Odinga wa mwithukisya kaingi ainena by the way no thito yati ya mundu masiasa na Kizito tu nde ila yita wai ndizika no likene na moja yata wa special recognition yeka wani baba baba wewe ungamoke wa leo nimekuja nimefuatana na huyu nimekuja na tena na huyu nimekuja na Kizito nimekuja na huyu na huyu na huyu na huyu ndio lakini mwene power ila waunga mainena baya mwene power ila waunga ile anango ila mwene power waunga mabaya inena kwenda kwika tokoza kanenyo inene kuyata nongona so what does that mean number 1 atongo ekango tabike nona yu mundi ukazoya ku appreciate wa nando na the same place you na appreciate ya wanando but you ka another group of people matese ku appreciate you do leo feel nai na tamutongo ila wona munene waku anakwe uneka wake into the same place na ndo kwa inge no la walk no ambe yao develop kanini kawe ama ndo matona kwekala ama ndo matona kwekala alafu kindu kingi pia nini zineza mundu ya Erastus with the time ukweli ni kana Oburu nizio na kena ndo make ngalikwea
ndio namo so lazima nage withie no kwenda betanga umeo bahati ba we ngana withie mali kwebu ibetawe na kuwe ibeta so with the time either number 1 be card ithawukitwe kana number 2 maundu ni mathe ukungale kweya nundu be andu menda obeno ibela inewe ange juniors more siasa no twika everything is possible chonde no ketoneke of course ukito ni utuma metho usia yesi mo game ime othauka ni sila game to chess game nganda ino mekwete makaecha ngale kwe siasa umya muthiara kizi yeah true okay nenda briefly nundu wa totally ndatika thanda tu nenda ni kana ngewa ya mauta ndatika ile na nginenga mondu mami ya kimaskulu ni ndatika ingi ile ni kana tuminukilie nenda ni kana rasas idhangu yukwete idhangu ya iyo ya nesta ya iyo Monday na nene telua undu madhoa globally mama uta mathete suni kwa nende waziri kana minister muvyani wa energy Opiyo Wandayi unanenete yulua madhoa mama uta kuthea lakini twakitunga ba Kenya kuma president akomana na landu ma ila matatu sector ya matatu no kui ni kwa kililwe peke ndukithi tokikika aye hicho ato Wandayi nene uya ainena na woyu ainena nese IPRA muvya kulonga madhoa mama uta weka review kila matuko 14 kuni twetela na sisi niona matuko 14 12 days mauta to go nimekwenda maithea neno ni mandikete na silingi 10 ndize methea mbeza siana but mondo no maithea nondu wewa Wandayi ndo na neni ni mesi kila kiendeye na kicha madhoa mauta nisi kinoke chamba kulikuwa ni maundu maingi twamba kwate maundu maingi muno twakwate ngewasi ya Hassan Omar tawazia Tumishi Girls twakwate ngewa Tumishi Girls nezu tragedy na inthuku muno ngewa nthuku muno siana 13 kwa thayo na inde ne pole kwa mesi Yesu twakwate ni maundu maingi osethia Akenya makwatia maundu maingi byu keja mauta cha mbaula Ebola tesu yuto ukienga wase Ebola kwa kalandini kwa ya Laikipia so keja mauta ningona ni matonyo thea ndizembe za siana but Akenya no maende na kuumia wene kwa kila muthenya ona ndo tumeangali no tumeaka mota kana tuk in short fairway yo lo wa kila kendo na mwene ndi wakaida ni wende na kuumia kou na serikali ya Azia ne bato na idha na muta matonyo thea bado Akenya o ini maumite nekubyo yes thank you okay na kwa ni Azia tamondo you nengona when you invest and profit is made probably you can wakaelewa yaziara ni maanisha hii ila wabingwa biashara na we na target kwangelekanya we na target amount ukwenda wabika na wabikapo it's either now utunga biashara waku pale ona moderate ukatunga bino swinge ukeswa wiki with time so matter no there okay kinu kithio magingi cha kwasia kiosi kichu nikinetie faidolo nendeka kana to minie to amina kizito okay nenda nikana tunene yulua miaki maskulu ni na maambie na skulu si yakwema ni kaumoni boys anoto wiye yambe skulu si abebwa na baadhi bandu bangi na kweso thimbaka Utumishi Girls na umundi kwa chano na school wa Kai Secondary School kwa anga likosia Makendo na mwana mabebi si eyo mabebi si eyo na endi mewa menuke be mundu nesa komya kupikia yu tuenda kunena yulua mondo makonetie miaki iyo miaki yeta ni chama school kizito okwa mituke naona masaa mayebo yes miaki maskulu amanyi wabe ndo menda amaili mwewa skulu nane ya bepia na ito tupepia wasisia you case ya Utumishi Girls iyo ndi no kunikilo lotwa iwe nono be amanywa na membeni maneke wembeni yo nemeke interrogation yu itwika kitumi chikimwe nikana skulu mutoi wai mwana nuna bebeti aya kingi ni ulu otongo wa skulu ni manale ya mutiani ona twika abe mutiani unomiwe matuko 16 mamwi wa thandatu watungwa nginya matuko ele ila ni omonde maila kwambia mutiani omonde kuki ni manale ana nacho kingi manale ana na yulu wa chale cha culture kana sithio na yu manendeka maibe ku itumisu imuitatu nisu inenga ni yulu Utumishi Girls ku atro sisi ya mono peer pressure ni kindu kimwe gisangia kingi
amanyiwa me mutuo wa kwenda kuonania kana yani etha mweyane ni kindu fulani ona leu we mazuzu mabela cia skulu nondo wa leu ai nondo twite kitheri kwa ibinda yasa so sindu cia muthemba ucio nicio usangia na pia ni kwatia ungami wa maskulu kana administration ya skulu ni emwe kwithiwa yisangia nondo kabina kala ita utumishi kuna atwikana kana pe amanyiwa manaendie mali voti but ke makwoso na wito so na mama skulu ungame wa maskulu no waite kwitha we very careful na amanyiwa na kuneni amanyiwa niweze amanyiwa maibinda ti tatete butene undo so no nginya makanenwa makekalwa nthi makatawa kuketha na counseling sindu cia muthemba ucio ngenda tukasia ciiko taithi tukuona mimi kana mathayo 16 ti mathayo manini ona thayo umwe kwa ni kindu kinene muno ni ongelo ndoto imwe katiba gaito kanenganita mwana wa kindu kitwa freedom of speech, freedom of expression mwana na ethukiwe na kila wa kutabia na kwa internalize na tuweka kuweta dictatorship in some things no you dictate maundo makathi the other way round. Very true. No ndo kwa dictator bandu bonde bali kwa dictator yes mondo maitha mayaila right nende musiaisia na mwithukisia wa mutongoi boni botwa minia kikalo kicha mutongoi mathinyani wo mundi twithia twigutunga ngaliko ya mutongoi TV ni kana wendesie ilungu si 20 ya asile kana watenyo wa programming yitu ngaliko ya mutongoi TV ngaliko yeno tukwata vilingi wa maovo mwendo wa saa 3 cia kiokoni kuliku ila usome ni Ivona wa Dominic nyenita wa Jeremia Mutua wena mbita Kizito mwene power mwana ni wazila ethea mombe na kodi tu rasa skithuku uanzo mo Mutongoi FM Mutongoi